ug ingon ana gyud na kapinangga namo ang among mga manok kay diha man gud mi makakuha og income, makakwarta ug uban pa. Ug busa pangga pag-ayo para mo trabaho. So karon nga abot ko diri 11:30 diri sa checkpoint at bang sa gateway. Kay diri ko nila magpaabot kay mao may sabot. Kay tuwa pa manggod sila sa taas, nagpreparar manggod sila sa mga daluhon namo padulong sa Carmen, Surigao del Sur. Mientras nagpaabot na nila, pusing-pusingan na tog balor tre sa ani. Basin makaingon ang makakita nimo diha na murag ipik-ipik na. Ug dili jud ka magpahalata diha para di ka malata sa kansyaw. Si midugay manggod sila hingabot o simpre. Mag-ihap gyud sa sakyanan kung pila ka buok. Apilon pa nato ng langaw ug bituon pag-ihap para pangpalipas oras ba. Para dili ta maglutok sa pagpaabot nila. Sa atong pagpaabot himbotho ra jud sila kalit. Hasta jud akong lipaya. Ug gingkuha dai kwarta si Kuya Ande para ibayad sa among gipalit. 2 ka mineral water, 5 ka tissue ug snowber. Para pud nami masima-sima ug mayarok sa among biyahe. Ug dugay pug kay ko ani na entertain kay daghan pug kay customer ani na malit. Kung si Dungkoy mamak pa ang pestoryahon ani, 53 anyos, medyo maipit jud ta ana. Ug medyo dugay jud mi nagbalanse ani kay medyo nagkwenta pa mangud sila. Ug tarungon jud na nimo siya pagbalanse kay kun dili nimo tarungon sigurado na yun malugi niyon duha. Kailangan abdik-abdik jud ta matag adlaw, matag oras, matag minuto. Ingon ana ra ka simple. Ug dili mo tarungon alugi jud ka ana ug ihatod na nako na among gipalit ani sa among sakyanan para makaadto nami sa Surigao del Sur. O siyempre ang sukli i-turn over yun na yung pagbalik sa nagsugo nimo para wala na yun naon ug musakay na ta diri sa van. Sa akong pagsakay, nakita dyan ako akong mga idol ug nagpaharurot dayon si Manong padulong na sa among padulungan para makakita na dayon ko sa municipality sa Carmen sa Surigao del Sur. Ingon ani man gyud ning first time pa ta makataak sa isa ka lugar ug hinlabay di ta diri sa 90 Surigao del Norte. Ug sakop pa dinhi siya sa municipality sa Claver. Grabe jud kahabog ang agianan nila diri padulong sa Tandag. A few moments later. Hingabot naman gyud ta ani ug nakita nato ang ilang cockpit arena. Ug nangutana gyud mi ni sir sa nagdumala sa sabungan kung asa mi mo check-in dili biya mi taga diri. Siyempre mangutana gyud ta ug hintubag siya sa among mga pungutana. Diha kuno mi sa Daffodils Hotel. Kay kuno duol ra kuno sa sabungan. O siyempre ganahan gyud mi ana kay para dili makuha ang among mga manok ba. Ug nagpasalamat gyud mig dako ni sir kay gitudloan mi kung asa dapit mi matulog. Ug amo dayon ang gisubay dayon oy para makita namo unsay plastada diha dapita. Sa pagkakita namo sa area ug sa lugar, nakauyon dayon mi ug gisulod dayon namon ni among sakyanan para pod makadrop na dayon mi sa among dala nga manok. Iabrihan dayon ang git ni idol oy. Ug nakita namo sa plastada sa area, grabe yun kabugnaw ni nga lugar. Daghan kayong punuan sa mangga ug punuan sa saging. Ug dili na mi mamroblema kung manghita mig dahon sa saging kay ang dahon sa saging part gyapon na sa conditioning sa among mga manok. Kaning mga adlaw manggod advance kayo may ani pag-anhi kay layo-layo pa man ang derby ani pero mas maayo gyud ang advance para makarelax jud pag-ayo ang among mga manok. Kung sa panahon sa bakbakan sigurado yun na may pangbato yun ang atong mga manok ana ug dili pud basta-basta ang among mga manok na di quality. Sa panahon sa conditioning kung makita nimo na itusik, na isipa, na ilupad, sigurado sure ball yun na. Kamo nang ginaog sa ban ang mga manok ug nakita ninyo na mga square pin, na mga mating, na mga manok. Ug inguna na yun na among trabaho kung na derby. Pag humag-drop, amo yun ang isuludayan sa pulding para makarelax na makatulog ang manok para mawala iyang stress gikan sa biyahe. Ug ingon ana yun na kapinangga namo ang among mga manok kay diha man gud mi makakuha og income, makakwarta ug uban pa. Ug busa pangga pag-ayo para mo trabaho.